Je ne vais pas dire que c'est un tel, je ne vais pas dire que c'est pasteur un tel. Mais chaque monde vient pour paraître devant Jésus, pour capable rendre compte de tout ça que vous faites sur terre. Si chaque monde vient pour rendre compte, ça veut dire pas de route pas boire. Qui ça va ensemble avec nous, nous devons faire? Nous devons chercher, ranger, poser nous, jour après jour, ensemble avec Jésus. Et si toutefois nous avons une chance pour nous vivre, semaine ça, nous avons pour nous vivre l'autre semaine qui vient, nous avons pour nous une chance de passer jour ça, jour que moi-même ensemble avec nous, c'est jour ça que nous comptons. En nous profiter du moment que nous avons, moment qui vient demain, moment qui vient plus tard, pas un moment qui appartient à moi, mais c'est un moment qui appartient à l'Éternel des armées. Ça veut dire si il y a un bagage pour moi-même ensemble avec vous, pour nous capables de faire, cherchez moyen de causer nous ensemble avec Jésus. Dans Romains 14, verset 12, nous allons lire pour nous voir qui ça va vivre la parole de Dieu. Romains 14, verset 12. Si il y a un contrat, allez para mí, por favor. Assim, pois, cada de nós dará contas de si mesmo a Deus. Essa é a palavra de Deus que fala. Nós que estamos aqui vivendo neste mundo, o dia que nós temos a oportunidade de viver hoje, esse é este dia que eu posso preparar minha vida com Deus. Este dia também que você que estão aqui podem preparar tua vida com Deus, porque vai chegar um dia, cada pessoa individualmente vai apresentar a Deus para dizer todas as coisas. Porque todas as coisas que nós fizemos aqui neste mundo está escrito nos céus. Está escrito diante de Deus. Eu não vai poder dizer, eu não faço tal coisa. Quando se por exemplo, eu vou pensar assim, Deus me vai apresentar tal dia, tal mês, tal data, tal semana. Olha o que você estava fazendo na terra. E por isso que nós devemos ter muito cuidado com essa palavra. Com a palavra de Deus. Porque Deus escreve essa palavra para mim e para você? Porque Deus não quer ninguém se perder. Deus quer todas as pessoas que existem na terra salva. Mas para que Deus nos salva, as coisas que apresenta difícil para que apresenta difícil para que alguma pessoa não salva, Deus faz para nós. Qual coisa? Deus enviou seu filho para morrer no meu lugar. A morte que eu merece, Jesus Cristo, pegue essa morte para mim. Jesus me dá a oportunidade para viver a vida eternamente junto com Ele. E como nós que estamos aqui, que está escutando a palavra de Deus, um dia cada pessoa vai apresentar diante de Deus. E por isso também hoje nós devemos pensar a forma de agir, a forma que nós vivemos aqui na terra, porque um dia vai apresentar diante de Deus. Deus não quer ninguém aqui neste mundo perto. Deus quer salvar todos. Para que eu encontre a salvação, eu deveria dizer que sim a Deus. Vocês que estão aqui também deveriam dizer que sim a Deus. Eu preciso a vida em Cristo, porque a vida em Cristo é uma vida eternamente. Não é uma vida de sofrimento, é uma vida em plenitude com Deus, nosso Pai. E minha formação é melhor, moi-même ensemble avec vous qui là. Não doer vivre en façon parce que tous ces détails que moi-même ensemble avec vous nous fait, bon Dieu apprend notre. Tous ces détails moi-même ensemble avec vous nous fait, bon Dieu lui-même l'apprend notre. Mais si par exemple moi-même ensemble avec vous nous pas repenti,
Et un jour, bon Dieu va présenter toute bagaille ici là, devant moi-même ensemble avec vous. Et bien, bon Dieu a dit nous, et bien, pour telle raison, parce que le message là t'est venu, ou t'es repoussé le message là. Le message là t'est venu, ou t'es préféré vivre selon désir, ou pas préféré vivre selon parole, bon Dieu, et bien, mais ça qui est réservé pour nous. Mais bon Dieu lui-même, il va t'amener personne, monde perdu, il veut tout le monde, qui s'appelle la vie éternelle. C'est pour ça que lui-même, il écrit la Bible là, comme livre qui est capable d'enseigner nous, comme livre qui est capable de bailler nos paroles là, pour former nous, pour préparer nous pour le ciel. Et bien, moi-même, ensemble avec vous, si nous avons vivre d'une façon qui n'est pas en accord ensemble avec la parole de Dieu, on nous cherche à ranger, poser nous, ensemble avec Jésus, parce que Jésus l'emporte là. Jésus a venu très bientôt, la vie chercher le monde qui fait volonté. Si moi-même ensemble avec vous nous faire volonté, quand les misères qui nous vivent dans le monde, ça, il y a un jour, bagaille que Jésus prépare pour nous, c'est bagaille qui ne peut jamais monter dans l'esprit des hommes. Et bien moi-même ensemble avec vous, nous décidons seulement pour nous capables de faire volonté bon Dieu. Volonté bon Dieu n'est pas facile pour nous faire parce que notre pécheresse que nous gagnons, c'est une nature rebelle qui est liée. Mais si nous voulons faire, même gens disciples qui ont passé, ils ont fait ou on devient réservé pour eux, et bien moi-même ensemble avec vous, c'est même bagaille là qui est réservé pour nous tous. Nous pouvons lire ensemble comme pour finir dans Apocalypse et 3, verset 20. Vamos ler no Apocalypse 3, versículo 20. Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está na porta. Bate a porta. Si nos escutamos a voz dele, si nos entregar a Deus a oportunidade de entrar em nossa casa, Ele vai ser aí conosco e nós com Ele. E se, por exemplo, Deus é uma pessoa que respeita a vontade de todo, se, por exemplo, eu não dou a oportunidade a Jesus para entrar na minha vida, Deus não vai obrigar a mim. Deus não vai obrigar a ninguém que existe aqui na terra. E por isso que Ele envia a palavra. Ele está falando como Ele está aqui na porta. Se nós damos oportunidade a Ele para entrar na nossa casa, Ele vai estar conosco. Deus está falando comigo. Deus está falando com você que está aqui. Deus bate a porta do meu coração, a porta do teu coração. Se nós damos a oportunidade a Cristo, Ele vai estar conosco para sempre. E todas as coisas que existem no mundo, que vai acontecer na vida de cada ser humano, Deus nos vai ajudar para vencer tudo. E assim, Deus vai voltar. Quando Ele voltar, nós estamos preparando para ir junto com Ele. E nós vamos sair aqui nessa terra que produz tanta maldição para a nossa vida, onde que Deus nos prometeu que Ele vai viver conosco, não vai ter nenhum sofrimento. Essas coisas eu deveria pensar como seria você também. Mas para encontrar este lugar, só uma coisa que nós devemos fazer. Vamos pedir a Deus para que nós tenhamos uma vida transformada com Cristo. Sem essa vida, ninguém não vai preparar para os seus.
Cada dia mais, vamos pedir a Deus na oração. Cada dia mais, vamos pedir a Deus para que nos ajude contra todas essas coisas, porque Ele nos prometeu, Ele vai estar a nosso lado. E a palavra de Deus, a promessa de Deus, é a promessa fiel. Moi-même, ensemble avec vous, qui là, Jésus dit nous, il n'a pas la frapper. Qui porte ses porte-cœur, non. Ça veut dire ça dépend des gens de vie qui m'a mené. Jésus a dit vie joindre. Parce que c'est dans le bien qui est capable de joindre vie qui me y est. C'est lui-même qui a une vie. Tout ça qui m'a fait qui pas dans la volonté, il ne pas mener aucun côté. Et bien si moi-même ensemble avec vous, nous avons une opportunité pour capable entrer la caille, entrer la caille, la souper ensemble avec nous et nous-mêmes ensemble avec lui. C'est ça Jésus promet moi-même avec vous. Et il dit nous comme ça, tout ça qui nous est dans le monde, ça c'est bagaille passager qui est, mais ça Jésus offre, c'est lui-même qui ont bagaille durable. Moi-même avec vous, nous pas fait plan pour le monde ça que la vie. Mais on nous fait plan pour le monde que Jésus promet nous. Un jour très bientôt, toute souffrance que nous avons sous terre, ça va disparaître. Mais là, ça c'est Jésus qui est le pasteur nous, et qui va sécher l'eau dans nous. Vamos pensar na vida que Deus nos prometeu. Porque Ele nos prometeu dia que Ele vai secar as lágrimas de nós. Mas vamos pensar nas coisas futuras que Deus tem para nós. Nas coisas que nunca vai destruir. Nós não podemos ter na nossa vida as coisas do mundo. As coisas do mundo é passageiro, mas as coisas de Cristo